Hello guys, naami diri karon sa Enchanted River, mao ni ang entrance. Tama na. Diri ana ikaw buko, ay sige lang gud kay ka-vlog. Ikagitig buko, dili ka mo sabay. Matay guys, dili pa kuyugod kay buko ko guys. Mao ni siya guys, no? Isulod sa entrance. Okay. So wapag mi kasulod guys, nindot na kayo guys ang Enchanted River. So nag-abot-abot ang ilang mga shuttle. So mao ni ilang keep right, then turn left onto Enchanted River Road. Isa ba? So dara guys ang Enchanted River guys. Enchanted Rivers. Okay. Padulong nami guys, no? Diha lang mo kay dire lang sadbi. So mao ni siya guys ang ilang area padulong ta sa Enchanted Rivers. So live ta karon dire sa Enchanted Rivers. So daghan kay mga baligya guys, no? So lindot kay guys, no? So grabe ka lindot guys, no? So dito guys, no? Mga pasukan guys. Grabe ka bugnaw guys, no? So sayang kay wag mo makuyog. So grabe ka bugnaw. Puri ya buyag. Live ta karon there is Enchanted River. So diha lang mo kay dire lang sadbi. So grabe ka nindot. Puri ya buyag. Nawa guys, no? Nani karon guys, nalindot Enchanted Rivers. So, ayan bukid guys, grabe ka. Baggage counter, lagi di baggage counter. Oo, hindi ko, oo. Enchanted River, police assistance, all the baggage. Okay.